Rwangisiriza, Robert Chagulanyi Sentamu which binacha National Unity Platform, Patrick Oboyi Amuriat kandi hamwe which binacha FDC hamwe na Jeno Mugisha Muntu Gregory. Abantu ko bayitabiriye umukaruru ako umwaka 2021 na nabandi beyitu bamweho na mwebembezi mu 7 no district ya Luka akaye mitwaro 2 kashanju 520 ubwo n'ubushweka anana butano hamwe n'ubushweka 16 harigana kandi muri kamuri yahaye mitwaro 5 kashanju bina nshanju ubwo n'ubushweka anana buna n'ubucwanyagurika 9 na mukaga harigana. Robert Chagulanyi Sentamu ubinje bari kweta Bobby Wine umuri Luka akabaye n'uburure mitware 3 rukumirunana anana bubiri ubwo no bucweka 52 n'ubucweka 20 na mukaga kandi muri kamuri akabaye ne emitwaro mukaga 15 rushanju nabuna. Patrick Oboya muri ati Luka kihayo bururu bishatu mukaga na kamwe kandi muri kamuri ihayo bururu 10 igana 29 kandi we OHBina cha Alliance for National Transformation umuri Luka akihayo bururu igana 37 kandi umuri kamuri ihayo bururu bina 8 na mwenda. Now akona kaceka ko kuboreka uko mwebembezi yabirakozire na nabandi shiri koreka ngo wareba ari kutamwa mani na munonga umucicweka eki akiri kubanza naenda ngo bwa hati aije ayin percentage ningashi ubucweka harigana ubusingireho ari batahibe izo bari yanyenca kare President Museveni aza kuza iganga kandi hamwe na Jinja City. Robert Chagulanyi ari muri Koboko hamwe na Yumbe Mugisha Muntu ari Kapuchorwa Barak Munyagwa Common Man's Party ari Buyikwe James Nasananda na Mafayi wa FDC ari Bukedia kandi Burira Frank yagaruka yahumuraho Elton Joseph Mabirizi Maracha na Terego kandi Robert Kasibande we yazana kapiripiriti kandi hamwe na Nabil Latuku. Chimaisa cy'umwebembezi ariyo mu campaign ari kuronda karuruka hurira ngo Elizoba yahumuraho hariho eshonga nyingi ezira letero umuntu yahumuraho ubunda yekundire ningo bundi embera ariyo yajemesereza iza kasente ningana nebindi biguretere umuntu atayongera yo kuronda akaru.